Чуваш патшалық канашын депутатжесем көнепех шулсен пағалық нетерслеріш. Весем юсана тата шенерен туна лаптықсене темлі хойырчыш. Республика решил ерфонча кожал нехшан генжень пуян, пилек миллиард хытла деньги. Халье вогатра икшел тагрывунчичи шухрым шулшенетня, тада шертвады шухрым асфальт сарна. Он зрабушни килгардышесене тербейленя, везем патне помалы шулзене ергене кертня. Панхигуна я пропахапар чинахта пиди пызык объемзем эшлезе быращи подрядчиксем купаллахынде бюджета хайвагадинже шулдалық пышлам женже улжунузем кырцех варза аукцион земиртерзе подрядчиксене палырцах варза подрядчиксем лештезе быныне куратпар. Шул йыр пағалық не темеше комиссия занать, специалистем асфальт юрухлық не дерслеща. Харусырлық үйті ведет деп вырында. Шагын жын ядарлы центр явапла. Шул жинжел арутырыва видеокамера зембесі насадыраща. Везем пулышны бе ерге позаганзине кіске вғытраду баща. Штрафсем бара республика хысныне гаяща. Кажалхе тұғыр уйықра бюджет 2 миллион тенге бе буянланна. Купаллахынде шак шыл ер фонде, шак транспорт налогипе, нефтепродукция акцизене, зене тюлезе бынымай шак штрафсем, потемпех шак фондпа узы курма май бараща. Центр лайх если забирать, кадарду лайх если забыны, вол перен шул зенже, аваризем сағылдарақ пулны, онзор бустер бюджета укша деньги штрафран килегени де юзет. Кувал лайх кадарду анжакта тумалы тада нумайшсем. Ядарлы центр шулзем шинче лару тұрува тимле сынат. Специалистсем юлашке вғытра ингексен шучы сағаланныне балырдаща. Шап вғытрах шуран жүреген зембе пулаган подырмақ нумайланны пыжырғандарад. Шидес шул ерфондне көжал хинчен 1 миллиард тенге сағаларақ уйырма балырдна. Шабақта үшсен калыбыжы шап жавақ пызык. Шубашкар районинче шеш шерхерах шухрам асфальт юзамала. Чувашиен Каларамбали Вероника Павлова, Анастасия Евгеньева, Вадим Владимиров.